tondu ni urakinyire murauga mwaranirie na Linda wa Azimio Honorable Raila ino ni rarungamirie na bururi wina thayu miario muraugire mwaranirie na muform committee timu yo tafadhali netige gukorwo ya mbunge theri timu yo ni ikirwo andu akanitha ikirwo LCK andu mawakiri na ikirwo andu kuma na nja niguo moke na kundu ugutaithia bururi na andu matigoke makibura kithuri mundu wothe areka kibura kithuri ni atigoja andu wothe makorwo mesopa na mundu akorwo atena ng'ova yo Atongoria na ya leadership na ya power andu akanitha Catholic mutikamatige toni marwireire maundu baya muno no ni ndoria Mount Kenya leaders ari athure na ari matari athure gaka ni kamweke kega koneka na kabinguka ira tutura turwagirira one man one vote one shilling. This is now the time andu Mount Kenya mwatere thaba riu it is now or never mwatere thaba ni muronire wiru andu makithiko boya basari kwa Mheshimiwa King'ara pole Mheshimiwa King'ara ni kurakwira mutumia makintuguna mbeca na kuria kungi CDF irathomithia andu kinya university no aya maragira mbeca cia primary na cia secondary na kuria kungi wingi wa andu reke andu mabeo kuringana na ciongo na uria maikaiga kura mwathe gakamweke gaka kabinguka gaceneni gaka koneka